Kawai ka kentai ke Balaburi ke Kerteng ke Besong Besa East Khasi Hill District. Kalait ban ujor syakipulit namar haka arprai tarik mentau bunai jemang arjar upsau. Haka por syuphau baje men step kalai kendu ya kawai ke breu ke baajat lingdo haka wai ke jaka disha ni ke kantin hasibil hospital Shillong. Bantiet ya skotar jongka haka dor kaba nreu puar hajar tingka. Henry hadin pat marsu yo pediang ya kene kepisa kene kebreu kalait no na kantin bandra sundon ya kaskotar. Haru mentaki pulit kidang wat kene kebreu kabalat thok. Kumjuru hakene kejuk kesengi kata haka arprai tarik jemang kipulit kilayo ban kem ya uwai unong Bangladesh uba kerteng Muhammad Sakib uba arpa arsenam kerta uba lengba kemadan litat East Khasi Hill District ban Kyushu India kalam ki kot kisla ki babiang haka wai ka kubor pulit kliat hu ba kawai kalong kemi ke Balaburi kerteng kelet ujor syaki pulit namar haka arpui tarik mentahi ubnai ubreu bumsyam itu durkmat lait ban penpat ya ke ying sa jongka lait kor Shillong bantu ya kepisa hadu arpui hajar tingka berkaksiar basyong dor hadu nreu hajar tingka.